satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tabe-tabe ke solat berjamaah selama udip ke dengan Rasulullah. Yo tekedi gurai-gurai tambang subuh kali ke pegah kaku hana apa tuan lu pegah cik. Dia ke bahan tambahan ingat. Tekedi golam kapahnya ke ponjuk. Di sahabatnya hana pre sabe-sabe berjamaah ba'thi urau ja'a dhaifun terus jame rumah menjame ke terus rumah tayu wahan tajuat jame nya pe hana depu ada azan hang pekajak tu masjid menyarupah jame aja rumah tu yang anton sembayang dah apa gai dia nyo jame sembayang tapi karena jame penting tat di sahabat Nabi Bancara Rasulullah kagak sembahyang Isya di masjid. Tinggalkan lagi mi sahabat mi hana salah ulun tuan Ubaidillah ibni Umar mi hana salah hana apa cok entek la tanyang bak gure sonan. Kagak Gawa jame kala kaizin rupanya kah hana le sembahyang Isya. Getui sembahyang bawa bagak ya tiap tu. Goplung rupanya tak boleh contoh tu masjidnya tu kalau masya-Allah hana le. Waqad ghuliqa bab kai kunci pintu are ha geplu ke mana ke de to ko de kalau belau lah geplu cat ruang abe ke masjid geplu sahabat nyota gawau rumah nyo cikalan abu-abu yang kan nejak solat jamaah apa sebenarnya terjadi yang golam pinging putra yang terjadi ka gawau rumah karena tadi tak hang getumai dengan Rasulullah gesemayang Isya 27 boh 27 kali peut padung ke muncik alah padung dah dudumnya 7 kali peut 28 8 2 kali peut 8 sertuh 8 rakaat karena solat jamaah bandingan 1 dengan 27 semayang salli fardhu isya'i Allah peut assalamualaikum usolli peut gecok 27 po padum lirah poh 2 malam lirah fanum tu lun ken sahabatnya orang kita lun faraitu fil manam lulumpau tu ya mai buat elu habuah hentang melumpau aga kan tak tanya lah melumpau benar tak tanya tak dengan HP kanya dengan HP hananya jauh daripada rahmat Allah. Itu tak pegah bak Muhammad, tak pegah salawat tu baca. Pajan itu menyati wate. Ka gelumpau wate seolah-olah beliau di atas kuda. Nah rombongan di ke tengah jak, ratusan tengah jak. Beliau pun tengah jak. Pacu kuda mati. Tip hai ka. Hai lebih kele, hai metumai ke deh ke oi. Kaprelo. Uriku. Ungi lo dikon. Hai putra dia pra hai na pra lo dia ikut lam talhaquna kaliadra anta hana tume kamu ale 5 pakon kamu salat berjamaah mun Isya dron hanan jamaah hantum ele kamu masya-Allah hai putra lu pegah drone nurinang di rumah hanggeme salat berjamaah ja uraga merupanya ganyan kalupah uke drone kapan pun han netiap li ganyan kecuali nu rayu ganyan si uro bek geja dejak rawon nah mupom hana mupom lunduk pegah yang berjamaah cepat sekali pergi ke rahmat Allah yang hana berjamaah salat hana berjamaah tinggal ikut Haik tiap le wate uro akhirat hingga gedanyo yang hana ikut berjamaah untuk tak tiap orang yang salat berjamaah masya Allah.